brother. Wana wende? Tata. Ngani nengi ya uyo Gibson kwa watire? Yes, Gibson. Ngani na vere ngi yapi? Jendo senga umoga ko imbi yakaeresa. Kurubukare? Abantu mbaga kire iburu. Ono twakira gocha bunenga kiga ya ikire. Ikire ngakie kurunga digital. Digital yamanya kwa unjoire binto. Ya ver una via ver agakagara akarto kuliringa aba magukoro baito. Ba kiete iburu. Bokongu mboyo bwalenga korekana. Lakini wono tuikira seke golie ke kiasi kuishi pa chakira ko choka ni bintu ono konyoranga no wono mwako yo mwako isokora kwanira abo. Ngate birenga o komenta ko yani obo tata ngo komenta ko bunyaka. Kwa vere kwa bukira mono asaba subati abataro giti. Okay. Oni ndiki na bondo chenga abakoro ngambi abalenge. Ngonya ko nyale kana yalenge ababina batanga abikiya mutelingia. Igira na bana ba yanda iguru. Okay. Egere banyoro busubwa babuna bangina bali bakara so gwe ngomwana ntombia bona. Okay. Sawa. Asante sana. Gibson asingencho ya ekerengerelio keo Vuna Radio. My brother. That. Niole studio. Mbuyande roti. Akarobotena botambe. Mwana minto ne fakita mangana ina mayale. Umete ne fakitie karaba nyaro kaliba, umete baga sali lukare. Na umete kan teka garte inde bigaja goncho kana inde kyo gokebwa. Mwana minto baga bionjo na likaba. Mwana twale kuira ne koro kelimo mo ko yako eresa. Anene ndo chinga obo sanganga ruo igambo chiko kana ko umete ne fakitie kere campaign ya tagete. Yo gotia ko saro mwana muise kene karaba nyorta ba tagre gokeba. Okay. So as igual va a tagerte café ni llega aquí no vais a cuidar de que coro que arenge coro que ñane. Mano minto yendo llega mangana va a cuidar no viga sí te una tomengete. Alright. Sawa. Asante sana ka roboti. Asengenje kerengelikio Vuna Radio. Hello propriety. Basi takunya masi. Yes basibika. Na nchina ngo bateya bagenya baito. Incho butukina akorire bakeigo. Anora abaisika batasali diboro na ubasangangarete. Au. Akabandu batakali kurara nyomba bana na kiti nywa kirende. Kala bawo kana yure nenga kia abandu rende basangangarete ngitoko bakoy. Okay. Sawa. Ate banga basalire na uno nyomba mbakali kugoma nabo basangangarete bunanyarira ko bakagoteba ngete mwigwete Vuna Radio ela. Hello propriety. Yomole. Mbia tole karo. Oyo karo. Llega kingo pongeza. Oyo tinega. Tinega garuko. Na George. Abakwana buya. Bakabangoki. Okay. Tekiara mangana yo. Igabe tayintu anyarete tentu akina tukanyanyora. Naenda wasiwa tukune vigalie vitu balinde tu akolera tuko. Eto kwata maskani. Ndiko kora bintu bya bana abatali ko salva gukora. Aba bawo to ai buno na ari pa no tunabona mugongele pa. Yani abana abatasali yani bawo banore muronde yani baganye para buna aba to. Okay. Yani tutuba manjo tubona abana abono ngiye ko bari. Ogo sa ko ne kwa mana kera ngo so mubale na bangeli bako nyakuiru bikinda ya nyomba ne kera ba ko nyomba ba tuara maskani utia sa baiboli ba manyanga bono itutu abera abanta banene na ere likuri dinsi yaneti ekiaya abanta bali abakoro basale tu ba manyana bagako babo buya baiwana ine bagaka batali ko complain bona ababalero imbara ba ko bagolera abasokera baka bona bali ko bwateka umonda sangereti banyo maine lakini basangereti wangirele ba ko sangereti ko batigere kirege ntbale bya ba ko bitugera byo nyomba igo yo kinatinera amagana batigaye ndabotwe
Bayo niyo yento kaliye gukoro gaki naende batete kerundo onya batangora basa bangina gati anga bangina ose baje ko bae birenge lidia ono boti eke muto kali basirete bona na basa bangina bako babo bisi e basa tanda ground bona ba ko ebintu bya muna bangina bangaini bata abimanye na bajabanya ko tabanga bawe ke security sayini ombongino oranje okosara omwana nanyambo tuko naende kwansariria efuru irie gochiko bungeruna omokenyo ebuno yonane nari December bona irie gochiko tirigo bagosara anytime omwana agosara no Friday Monday ga achiete skuru kia abaiseke barobo gwatu muchanda buna bamura igo bachete bobe igabo yanika pege koro geito kori gwanja raisigo gaki tiga batomolembe lakini nkoigwo munyagitari buneresa chi consequences cyo gukora lakini etinga kia mande ituto tachiroji okay bona imbona kiache tiga bayira secretary abo basozo na bako kolegas sawa ya kole kombe ya abo kole kakali okay gaki tiga batomolembe sawa vuna radio hell bro bright dada Where we are two brothers. Nero ikurunya cheko. Nategerere sana aba ageni abo buna bagutweresa mangana maya. Lakini bona inche konsani ane? Yes. Kole ngana na samariko. Mwe tigo se amangano gosaru gukwanira sawa abana banyaruka. Naro oyo watu manyina bara tokeke buya? Yes. Asenge nchonyo lete yeso kakurira matukata nagere bagateba ngagasarwa karuka osa karuka lakini ndete kurusinga ntonaranga ngeke gusike likyakale nkesira omaete pro bright ese kubwatigo kale gali nchialenga abantu bagatali means of communication buya tiyalengo yes lakini then we need to accept unenseko nyiko uchencha nebinte biyuna biko nyikocha igonche tinda pinga use serikali bunego tayabanga yayo gusaru kwa bana we I totally support naende ase program ye ino mubwata buku pro bright in fact moge tiga abantu banyara bosemi uno monyo kwaigo so ya kwanzani anenga ki oyo watu manyigoro y'abana abanyaruka se bibilia akiti azote okay yeah man all right sawa asante sana tu brothers kuralinya tieko vuna radio hello bro guys dada ndiro uyeni yana wo studio where we are William rusikiza mojama songo mfanye tingerende una manyeterende la te amanyetere aba baito na bakwana ate yango sa rwangu alenko asi abana baisike kurukare lakini hiki kama chinga kizi cheto cha muisonde cha ramisi hiki kama tena abana nyeruka una bana kitale ba globo tukia umanyinga abana baisike ndapiki kwaruka all right itikante ko praita singa kia abana baisika abana ke bataru ya baisika batiki tiburu ese ankorra yani kwa ni hapa yani yako banga na bote uweze na lote agaru kasingi chingi yana kwa na yo abaishe kabe bari ke wa sanda ke taka na banta banne bari bataru beti igo banga chimbori ile charu how yani ko nyoro mu ndanda ko mu to taru beti na ko nyoro me ta bantu bataru beti banga bagere me to batista lengie ko ra tenga batista asingi yo taru kwa ga ko bani yani abanta banga abanye mbayuati musimba mugwishanika okay itikante banga ka bashigera bakwaro kale bago kanywa ngende ngo tengo kanywa yani engero kanyi kuruba okanywa kwanyura ngamba bwate indifagiti no nyoma ya banko birendonge asaba ndero bataro beti bago jimburi mecharo konyoro uri ari asindira bengi umwana ko mwenda yera kuruwa tari kuyigota na kana bujyana ndora yera asogera asogwatuka yante bege seseme yo kwaruka gagiyo yare ko banga yani yanyari kana faida nyine seseme yo kwaruka bana bashike ba kazingenjera ero muisike akwaruki ubutuko bogro ngento bikya bobisi all right
Diga baisera ku bana baro ke mugaso mangana ya de yaigo era bakanya bana bashike mba bajimbiri mistaro. Okay. Uya mwana bro ito ko. Right. Sawa. Asante sana William Kurwali kisema chiri chia Masongo. Vuna ready hello? Waka. Tata. Ai, uno woke bwenko. Na ambia mona sa koreta bagenya bwe studio. Yes. Ekene price na kurusirie gobi. Aso koreto mchataro uyu mugusi. Ama ene muna ba minto ba rure ba kwanira 100% na bagaka muna bategerete igo. Abana banyaruka oisa kubwatie kurumagega babaito aba mama babaito ose abasbati ababaito abanene. Okonyo mukwabo karo banyo miru bakire kinka cyabo. Yes. Nonyene karo bari kinyaruka inka nyumba. Bari baorogeti kukinyangi. Cyo kogenda iburu cyo kwaruka. Mbabwata masikania manene naende to konyora munyaruka karibu ikakomonyoka muna bone ndesi yakire ruke igo konyora no mwana musini nyabigita agasikati agasini nini ano gikorige nonya no mwana umyaka 11 tarai. Bono njege ndona goteba tiga amangano kwaruka goirane. Abana baito basarwe. Abangi na baito babaorokereria abangi nambaro abagotutari bose bakire ndaro. Borokereriwe egera abana baito bakanywe muno yo minto yorura bwakwanire. Okweke ndokeri no gokanywa nando isa kogererio maene nonyana marweira asa kurbo butambe na sabanta abokonyora batakie tinyangi. Aende bono konyora nga emichando mbabwate yokuna kucharuka batesigeti muno yo mintakwanire. Bobo maene tigamba serikali te base kogetereria nga abantu babana mbaruka tigabatigere eke kwendeke mira kyo mugusikero kinkero. Batebe ke kancha yomo kabira kunata gete tigakorebo babase koingiria utamaduni yaba kusigo se abantu bande bari batagete. Oya n'abantu ababaito bamati kikirani bamaeto inga tigaba gimaigo arabuti gaba babagi. Lakini ntukuru mapema kwa kisokoro cheito gota abana banyaruka ngwanda baringibu. Ngoga kitigaba tuanjere ndo base ko vurutana eya base ko togotera abaga abuna abanjire na abakire mbiya mono. Okay. No boke bwa koroko nyanjwe karole ega asito tagete korwe abana banyaruka bagende buru nari bagwekanya. Alright. Bako bavuya pi na ndo konyora none ka bako na chinka cyabo besigete bago shikamba ka bagaka babo bakata masikanye cyarango somi gubare ibare nyumba nabangi nababagotu aba no bakubaruka. No bono nabeko bavuya kubwabona ababago kinajyo kaigo banga ne sukuru bago soma bagenda ne sukuru ne digital university echo uruwari bono kwanya umwana ago cyo kagetero umwana ore ochete sukuru atete no burwairo tama etiko sanga gitindani kiro montagwakwa au kagete muyare lakini gaere. Biamono mwaka tiga ke mira geto keira nega acha so wanja biamono. Okay. Sawa. Asante sana. Asenga nche birombo kulibere cyo mwelio. Vuna. Mwana minto. Tata. Ngiyora somo nene. Mbuyande kabisa. Peterson ndiki mwana ngenga kurwa sikira kyabo kimonye nabo. Ona rendo mwana minto manyete kire kabira ne wate njira yaye yare gokora. Yes. Ono ebigusi mwana minta abantu bakire gose ase bakire basori gosari ebigusi bakabona abantu tuakaya ire. Ono jo mwana minto igoro yo gosaruko abana bagasariru kare mwana minto kero kende yabari kokanywa. Bari kubasoka una baono abana batiguwa bakabona bari bono mwana minta abana babasogete bakimwana binwerero gukumina bono. Ikenki ke ba minto. Bono nande na barabokero kende na buranyo leta ibarabwa babe. Bono nenchireria bagakolerwa mwana minto bono tibachi kokolerwa bono babasogete. Donare gotebe serikali itoka keranche una bono intwe ke mire gitu kia bagusi. Tigabatiga abana basaruwe kinyaruka gisaru umwana uminte kyagere nje yaye. Bona abana babasukire bona abana batagite gutara busayige nje babinukire. Yonya onyena abande kire bategerete toko semaniga mbakora nambo beto kwane kero kuno ko semaniture.
Rero mwenyeto yonyera abana bawe bwene to kubabike mesa kwa batena kimu babwene te kukina. Ikira to batige goriyo ko mwana minto ko nyorense ya kurego. Serikali yetu tigerigeri buyate kongia mangana abana basarwe na bagasarirwe nari abana barakanye kwa mwana mintumbiya mono. Okay, sawa. Simye mwele sengenje chinsa. Vuna. Radio Funa. Kona na nje that. Ni Ben Wanyakoya. Yes, Ben. Mimi nimesema ni asante kwa kuleta oyani kwa studio kwa siku ya leo. Lakini kuna kitu mimi nasema, kina mama wanaongea mzuri. Okay. Lakini mafundisho hawapei wasichana wa siku hizi mzuri. Watarugeti. Sasa inafanya wanakuwa wanapenda wanaume wengi. Alright. Lakini wangepata mafundisho zaidi, wangejua jinsi ya kujichunga. Kwa sababu wanasema wastahiliwe, lakini mafunzo hawapei zaidi. Sasa mtoto mdogo ameanza kujiunga na kina baba. Yes. Ajui rika yake, ajui baba yake, ajui huyu ni mkubwa kwangu. Sasa hiyo mambo ya kutahiriwa tunaona sasa haifai. Okay. Lakini mafunzo ambia wageni wao kina mama wawili wanaongea mzuri. Lakini sasa wachukue hatua mikakati thabiti, wala kina mama wakubwa. Alright. Waweze kufundisha hawa wasichana wadogo. Kama wakati shule zimefungwa, wachukue akina mama wale wakubwa, waambie mira na desturi vile ilikuwa. Msitoe ni mtoto msichana. Yes. Unastahili kuwa hivi. Uheshimu huyu ni baba yako, huyu ni ndugu ya baba yako. Usiende kwa mtu mkubwa ambaye anakuzidi miaka, na ukikuja kuolewa utaenda kukaa na mume wako hivi na hivi na hivi. Sasa hapa itakuwa mzuri. Lakini sasa wakisema watoto wastahiliwa, serikali irasimishe watu wastahiliwa, wasichana wastahiliwa, lakini mafunzo hakuna. Mbeleni hatutakuwa na kizazi chenye iko na heshima. Alright. Na wengi wao hawataolewa, watakuwa mang'atu. Ndio kwa maana siku hizi wasichana wa siku hizi ajui vile anakaa kwa baba yake. Msichana anakaa tu, mtu mkubwa anapita, anafaa mbini skati nini, hata akitembea uji hawajafundishwa. Hapo ndio tuko na shida kubwa sana. Okay. Kwa sababu hawa kina mama wa madaktari wanasema kuna effect. Lakini mafunzo hawapei wasichana wa siku hizi. Alright. Hapo sasa ndio mimi nasema wajue mikakati ya kutafuta watu wakubwa, wafundisha hawa wasichana. Alright. Asante kwa kuleta waende kwa studio. Sawa.